ji bo pêxistina agir kêm kes hene di jiyana xwe de şixat bi kar neanîbin. Tevî ku niha bikaranîna şixatê kêm bûye ji ber bikaranîna çerxên gazî, lê niha jî li hinek navçeyan şixat tên bikaranîn. Şixat derbikeke biçûk e ku seriyekê wê bi kibrîtê tê nixomandin û ji bo pêxistina agir tê bikaranîn. Cara yekem şixat ji aliyê kîmyazanê Brîtanî John Walker di sala 1826 de hat afirandin. Paşê li cîhanê belav bû. Di dema xwe de şixat yek jî afirandinên giring yên mirovatiyê bû, şêwaza pêxistina agir hêsantir kir. Piştre gelek kargehên çêkirina şixatan li welatên cîhanê hatin damezrandin. Her yekê ji wan bi şêwaz û meznahî û endazeyên cuda cuda şixat çêkirin. Niha mirovek li bajarê Hewlêrê heye. Hevalên wî jê re dibêjin mirovê şixatan. Çimkî ji dema li kolêjê bû heyanî niha meraqa wî komkirina şixatan e. Di mala wî de 1023 şixat hene. Her şixatek cureke yan li welatekî hatiye bikaranîn. 1022 şixatem heye îsta. Enwa eşkal hezmî heye. Zaw şixatêşman heye ew xizmek nasarek li Brîtanî li boî nerdûma. Ew dimkekantî ebêreke pê dibîtin. Ew ya newçî ew şiya newçî tira. وهروە هیتمان شخاتەی لبنانی ئەوە شخاتەی لبنانی ئەوە دوو ئەو چارە لبنانینە باغەنە ئەوەش هەر برادێک لە بۆی نردیمە هەروە هیتمان ئەو شخاتەیە کە بە جۆرەی پاکەتەکەی هنۆ ڕسمە لە کە دەیکەوە نفسی ڕسم نفسی شخاتە بە جۆرەی ڕسمەکان هەمووی نۆ شخاتەی هەرێکە و دنچی خۆی تێدایە و دەستکاری نەکرایە هیچیان نەبووە چیان نەبووە. Di sala 1984 de Şêx Sefîn û hevalekî xwe biryar didin şixatan kom bikin. Wê çaxê mala wan li taxa xaneqayê bû ku yek ji taxên kevnên bajarê Hewlêrê ye. Ew ji wê çaxê û heyanî niha şixatan kom dike. ساڵی 84 بە کلێرکانە بیرۆکەی ئەومانە بۆ هەر کە شخاتە و شتیوەها کۆ بکەمەوە لەگە برادەرەکەم هاوڕێیەکەم بە زۆرەی ئەمن لە غورفەی دادەنیشتم شخاتەکانم لێرە لە ناو کانتۆری هەنجینێما ئەوەی کەم بوو عەدەدی هەندە زۆر نەبوو شخاتێ بەڕاستی زۆر جوان بوون عەدەدەکەشی لە 150-200 شخاتە دەبوو لێرکانم دانابوو جا هەر میوانێک یان کەسە کارێک دەهاتن کە تەمەشایان دەکرد لە کنەوانی شتەشی زۆر جوان بوو دەیان گوت ماشەڵڵا بەڕاستی پێما خۆشە ئەو بیرەوەت لە بۆ هاتیە زاری وە هەبوو لە بازاڕی دەگەڕام مەسەن لە مەتعەم بوو یان لە دەلاڵخانێک کە هەبوو پێشتر دە جیانە بەخۆم دەگەڕام لە دوو شقاتی. Şêx Sefîn li bazarê û li her cihekê ku bû diçe li şixatan digere. Li her cihekî şixatan bibîne daxwaza wan dike. Gelek caran dema heval û xizmên wî serdana bajar an welatekî dikirin wî tenê doza şixatên wî welatî ji wan dikir. Niha şixatên nêzîkî pêncî welatên cîhanê di mala xwe de kom kirine. Ferman xwarzeyê Şêx Sefîn û serdana gelek welatan kiriye. Di piraniya geştên xwe de şixat jê xwarê xwe re anîne. Gelek caran daxwaz ji hevalên xwe jî kiriye. Eger şixatên kêm peyda dîtin jê re bînin. منداڵی کە حاڵەت هەبووە پورم و نەنکم و داکەوانە جێڕاویانەوە کە لە ماڵێدا شقاتە نەبوو بێ داوای شقاتیان لە خاڵم کرد و وتێتی کەس بووین دەستکاری شقاتەکانی کە تەنانە یەکێکیش بەکار نایانن پارەی داوان بچن شقاتێ بکڕن بەڵام شقاتەکانی من بەکارمێنن.
شێخسەفین ڕێڤەبەری ڕاگەهاندنێ لە ڕێڤەبەریە چاندنیە هەولێرێ پشتی کوژ داما خاوەت گەڕە چەند دەمژمێران لە ماڵێ خۆشیێژێ پاقشکردنا شغاتێن خوا وەردەگرە